ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. барномаи ахборо ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи иттилоӣ омода гаштааст манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо ҷавоҳири аҳмадзод. дар кохи рӯдакии маркази вилояти суғд мулоқоти раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо ҷавонони фаъоли вилоят баргузор гардид. дар ин рӯз ғолибони озмонҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ бо тӯҳфаҳои пулӣ ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд қадрдонӣ шуданд. гузориши Супиддини Шаҳобиддин дар ин хусус. дар ҳошияи мулоқоти раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо ҷавонони фаъоли вилояти суғд ки дар кохи рӯдакии шаҳри хуҷанд баргузор гардид, дастовардҳои устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба намоиш гузошта шуд. зимни бозид раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода таъкид намуд ки таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шароитҳои фароҳам гардида имкон дод ки сафи олимон аз ҳисоби устодону донишҷӯёни муассисаҳои олӣ бештар гардад. дар ин рӯз масъулини донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Боғоҷон Ғафуров, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ, донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва дигар муассисаҳои таълимӣ дастовардҳои худро ба намоиш гузоштанд. раиси вилояти суғд зимни суҳбат бо масъулин супориш дод ки барои ноил гардидан ба дастовардҳои бештар ва баланд барошани сатҳу сифати таълиму тарбия, омода намудани мутахассисони варзида ва дастгирии олимони ҷавон тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. баъди садо додани суруди миллии раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода дар ҳузури ҷавонони фаъоли вилояти суғд ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм фуруғи маърифат, ғолибони озмунҳои дигари вилоятӣ аз ҷумла донишҷӯи соли 2021 ва олимону ихтироъкорон суханронӣ намуд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати давлатии ҷавонон дастгирии ин қиштри ояндасози миллатро дар мадди аввал гузошта, барои таҳсил, кору фаъолият ва рушди зеҳнии ҷавонону наврасон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бояд қайд намуд ки дар ин чорабинӣ омӯзгороне ки аз Федератсияи Россия даъват гардида имрӯз ба тарбияи насли наврас машғул ҳастанд, ҳузур доштанд ва саҳми онҳоро раиси вилояти суғд дар камолоти ҷавонон муҳим маънидод намуд. зимни суханронии раиси вилоят аз дастовардҳои ҷавонону наврасон ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, бо ифтихор ёдоварӣ намуда, онҳоро намунаи дигарон маънидод намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро нерӯи тавоноӣ созанда ва пешбарандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мамлакат арзёбӣ намуда, ҳалли мушкилоту масъалаҳои вобаста ба зиндагӣ ва таҳсилу фаъолияти онҳоро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат муайян намуданд. мас чунин сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ва таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба насли ҷавон аст ки дар замони истиқлоли давлатӣ дар ҷаҳонбинӣ ва назару андешаи ҷавонон таҳаввулоти куллӣ ба вуҷуд омада, имрӯз гуфтору рафтор, одобу ахлоқ ва муносибати онҳо ба зиндагӣ ба маротиб беҳтар гардидааст ва ҷавонони мо ҳоло дар корҳои давлатию ҷамъиятӣ саҳми сазовор гузошта истодаанд. зеро дар ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим аз ҷумла таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди муназзаму устувори ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ миллӣ, бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо, нерӯгоҳҳои хурду бузург, сохтмони иншооти иҷтимоӣ, умуман дар раванди пешрафту ободонии кишварамон нақш ва саҳми ҷавонон басо арзишманд мебошад. дар ин бора пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба маврид таъкид намуданд. ҷавонон мояи ифтихор ва сарбаландии Тоҷикистони азиз мебошанд. мо ба ҷавонон эътимоди комил дорем. дастгирии самимонии онҳоро аз сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат қадрдонӣ мекунем ва нақши арзишмандашонро дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти кишвар эҳсос менамоем. илова карда шуд ки дар вилояти суғд бо мақсади амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
برای در سطح بلند برگزار گردیدن آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانش کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. رئیس ولایت اشاره نمود که نسبت به سال گذشته شماره اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانای کتاب است بیشتر گردیده است و این شهادت رو به کتابخوانی آوردن نسل جوان و نورس و دیگر قشرهای جامعه می باشد. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 11 فوریه سال 2021 و طبق قرار رئیس ولایت از 30 مارس سال جاری در ولایت آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سطح بلند دایر گردید. بعد برگزاری دور ولایتی در عموم 107 نفر از جمله 17 نفر صاحب جای یکم، 41 نفر صاحب جای دوم و 49 نفر سزاوار جای سیوم گردیدند. همچنین در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است 25 نفر از جمله 7 نفر خواننده و 6 نفر آموزگار مؤسسه تحصیلات میانی عمومی، 5 نفر دانشجو و 3 نفر دکترانت مؤسسه تحصیلات عالی کسبی، اینچنین 4 نفر در نامیناسیون ایجاد نظم و نثر غالب دانسته شدند. علاوه بر این 11 نفر خوانندگان با سپاسنامه و مکافات قدردانی کرده شده. 11 نفر خوانندگان صنف 11 برای داخل شدن به گروه‌های بودجوی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی طریق صحبت توصیه گرفتند. برای هوسمندی و دستگیری اختراعکاران و نوآوران دریافت استعدادها در ساحه علم و در دایره اعلام گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف آزمون ولایتی اختراعکاران و نوآوران جوان ولایت برگزار گردیده بود. در این آزمون دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی میانه کسبی و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شرکت ورزیده بودند. ضمن صحبت رهبر ولایت قید نمود که در دایره تطبیق سیاست دولتی جوانان در ولایت سوخت انشاءات زیاد بنیاد شده برای فعالیت و به ورزش و سالمگردانی جلب گردیدن جوانان و نورسان شرایط ضروری مهیا شده است. تنها دوام 2-3 سال اخیر زیاد از 400 انشاءات با خرج بیشتر از 70 میلیون سومانی با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد کرده شده است. رئیس ولایت سوخت در این سمت از دستاورد جوانان و نورسان مفصل یادآوری نمود. ضمن صحبت رئیس ولایت سوخت رکتوران دانشگاه‌های عالی مرکز ولایت را وظیفه‌دار نمود که عالمان جوان را دستگیری نمایند. برای تطبیق اینواسیا در استحصالات تدبیرهای مهم اندیشیده شود با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی عملی شوی لایحه‌ها در این جهت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت هوسمند میباشد ذکر نمود رئیس ولایت سوخت. بعد سخنرانی رهبر ولایت نورسان و جوانان فعال برآمد نموده با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میnnتداری بیان نمودند. تاکید کرده شد که در جواب به چنین غمخوری‌ها نورسان و جوانان با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده به خلق و وطن صداقتمندانه خدمت میکنند. در فضای تنتنوی غالبان آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، غالبان آزمون ولایتی اختراعکاران و نوآوران جوان ولایت آزمون دانشجوی سال 2021 با تحفه‌های پولی و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت قدرشناسی شدند. در این روز آموزگارانی که شاگردانشان به دستاوردهای چشمرس نائل گردیدند با مکافات پولی و سپاسنامه قدردانی شدند. قدرشناسی غالبان در فضای تنتنوی باری دیگر شهادت از آن می‌دهد که رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت زحمت هر نفر را قدر می‌کند و برای دستگیری جوانان و نورسان پیوسته تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شود. جوانان و نورسان فعال ولایت سوخت باری دیگر وعده دادند که برای بیشتر نمودن دستاوردهای خود، آموزش و از بر نمودن فن‌های دقیق، بلند برداشتن سویه دانش خود از شرایط فراهم گردیده مقصدناک استفاده می‌کنند. با باوری سرور دولت محترم امام علی رحمان سزاوار گردیده در آینده به خلق و وطن صداقت خود را نشان می‌دهند. من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسیون خواندن و اذیاد کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک کردم. من زیاده از 21 اثر نثری از خود کردم و زیاده از 130 غزل، 130 رباعی 2 بیتی، 300 مصرع از داستان‌ها
و 100 بیت از قصیده از خود کردند. من مینداری خود را سراول به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان دوران صاحب استقلال چنین شرایط ها فراهم آوردند. من با همراهی همین دو تا فرزندم از سال 2019 از همین عزمانو اشتراک میکنم. من خیلی افتخار میکنم که فرزندان من تا همین درجه آمده رسیدند. سال 2019 اپاش نورو و رخشانه اشتراک کردن. دور شهری و ولایتی جای یکم گرفت، دور جمهوری جای دوم. سال 2020 که باشد از ایبت نامیناسی کاسی که اشتراک کرد در شهری و ولایتی جمهوری جای اول گشت. برادرش نورو فرودکی جای افتخاری گرفت. با من این سال جای سیم رو در جمهوری اشتراک کرد. من تمام پدر و مادران رو میگویم که از راه افتاده نشوند، دستگیری کنند فرزندانشان. طی 3 سال است که مسئولیت برگزاری آزمون فروغ صبح دانای کتاب است در ولایت به عهده مرکز تحصیلاتی لاگوی ولایت واگذار گردیده است. امسال نیز خوانندگان ما، آموزگاران ما، دانشجویان ما در دوره جمهوریوی در شهر دوشنبه خیلی خوب هنرنمایی نمودند و دست آوردن 25 جای افتخاری این خیلی یک زحمت زیاد را طلب میکند. در دوره جمهوری و آزمون 510 نفر امسال اشتراک نمودند که این نسبت به سال گذشته 2 مرتبه اضافه بود. یعنی در هر نامیناسیون نزدیک 15-20 نفر داوطلبی واقعی بودند. برای اعضای حکمان نیز امسال خیلی دشوار بود از داخل این قدر زیاد داوطلب معین کردن 5 نفر بهترین که این را در جنبست نیز هیئت حکمان داوران قید کردند. امسال خوانندگان خیلی فعال بودند، از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با یک سطح خوب هنرنمایی نمودند و خوشبختانه دسته ولایت سوخت بیشترین جایها را به دست آورد که این غالبیت ما هست. از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت چندی از سابقه‌داران مهنت در شهر خوجند عیادت کرده شدند. مورد به ذکر است که نفران عیادت شده طول سالیان زیاد بهر پیشرفت جامعه زحمت کشیدند. در اساس دستور هدایت‌های انسان‌پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رئیس ولایت سوخت رجب‌های احمدزاده چندی از سابقه‌داران مهنت را در شهر خوجند عیادت نموده تحفه‌ها تقدیم نمود. رهبریت ولایت ضمن صحبت صمیمی با سابقه‌دار مهنت بهرالدین احمدов از رشد باثبات ولایت و امن و آسایشتگی کشور یادآور شده تاکید نمود که سابقه‌داران همیشه تحت توجه دائمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان قرار دارند. پیرانی صاحب خرد و صاحب تجربه برای جوانان همچون راهنما میباشند و نمونه برای پیروی هستند. بهرالدین احمدов سال 1933 در دهه پانغاز ناحیه اش تولد شده است. از سالهای 1971 تا سال 1993 در مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت فعالیت نموده است. نام برده همچون اشتراکچی اجلاسی 16 تاریخی همروزه با فرزندان و نبیرگان از تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک یادآور شده آنها را در روحیه وطندوستی ارجگذاری بر رکن‌های اساسی دولتداری و دوست داشتن میهن عزیز تربیت می‌نماید. ساکن شهر خوجند سابقه‌دار حفظ اجتماعی اسرافیل بابا مالکوف که در این ساحه بیشتر از 25 سال فعالیت نموده است از جانب رهبریت ولایت عیادت کرده شد. نام برده همچون اشتراکچی اجلاسی 16 تاریخی قید نمود که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای زندگی شایسته ساکنان رسیدن به هدف‌های ملی تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان کارهای زیادی را به انجام رسانیدند و ساکنان نیز در سمت رشد ساحه‌های مختلف سهمگذار باشند. رئیس ولایت سوخت رجب‌های احمدزاده به سابقه‌دار مهنت اسرافیل بابا مالکوف برای فعالیت پرثمر و تربیت نسل نورس تشکر گفته تحفه ها تقدیم کرد. در این روز همچنین سابقه‌دار ساحه معارف فیضی غفار و نیز از جانب رهبریت ولایت عیادت کرده شد. نام برده 88 سال داشته طول بیش از 40 سال آموزگار فن تاریخ جمعیت شناسی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خوجند فعالیت نموده در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس و جوانان سهم ارزنده گذاشته برای خدمت شایسته با عنوان علوچه معارف جمهوری تاجیکستان قدردانی شده است. سابقه‌دار مهنت فیضی غفور و همچون اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان طول 30 سال رئیس شورای زن‌های محله تربیتگر و مصلحتچی عائله‌های جوان محله میباشد. ضمن صحبت صمیمی شهروند فخری شهر خوجند بهرالدین احمدов سابقه‌دار حفظ اجتماعی اسرافیل بابا مالک و علوچه معارف تاجیکستان فیضی نیسا غفورова از توجه و غمخوری‌ها به پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان مننتداری صمیمانه خویش را رسانیدند. قدرت‌الله رحمت‌اللهov علیشیر نیازов اخبار.
ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Зимни боздид аз ярмаркаи мазкур ва шиносоӣ аз нархи маҳсулоти пешниҳодшуда таъкид гардид ки воқеан таъмини амнияти озуқаворӣ дар мадди назари доимии роҳбарияти олии кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қарор дорад. ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ ярмарка фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баргузор карда мешавад. Ярмаркаи мазкур дар асоси дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил гардида ҳадаф дастрасии мардум ба маҳсулоти хӯрокворӣ ва ба танзим даровардани арзиши маҳсулот арзёбӣ мегардад. маҳсулоте ки аз ҷониби кишоварзону хоҷагиҳои кишоварзӣ ва корхонаву ташкилот ба фурӯш гузошта шуда буд, нисбат ба бозор то 30% арзон буд. зимни боздид аз ярмаркаи мазкур ва шиносоӣ аз нархи маҳсулоти пешниҳодшуда раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода таъкид намуд ки воқеан таъмини амнияти озуқаворӣ дар мадди назари доимии роҳбарияти олии кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қарор дорад. қобили қайд аст ки бо супориши раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода қаблан низ дар шаҳри Хуҷанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои санъатии вилояти Суғд чунин ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал баргузор гардид ки мардум тавонистанд маҳсулоти кишоварзӣ ва хӯроквориро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. маврид ба зикр аст ки дар ярмарка ба таври фаровон маҳсулоти ниёзи аввал аз қабили орд бо нархи 245 сомонӣ барои 50 килограмм, шакар 8 сомону 50 дирам, равған 88-90 сомонӣ барои 5 литр, гӯшт 55 сомонӣ барои 1 килограмм, картошка 2 сомону 80 дирам то 3 сомонӣ, сабзӣ 1 сомону 10 дирам, пиёз ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ бо нархи то 30% арзон нисбат ба бозор пешниҳоди харидорон карда шуд. сокинони маркази вилоят аз ин ташаббусҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд хеле қаноатманд буда таъкид доштанд ки воқеан имрӯз дар бозорҳо ва чӣ дар ярмаркаҳои ташкил гардида маҳсулот фаровон аст. мо ҳар ҳафта рӯзи шанбе ҳамин ярмарка мебинем. маҳсулот нисбат ба бозор якра арзон. ҳама камтар аз ҳамаш харид када буда фарзандо кади оила кади мехӯрем. омада харид кунанд аз барои зиндагонӣ барои зимистонӣ захираҳо кунанд. ташаккур мекунем ба роҳбарони вилояту шаҳр ки ҳамин ярмаркаҳои ташкил кардиам барои халқамоя осон шуданаш, ҳам рӯзғорошон обод шуданаш. раҳмат ба ҳамин давлатомо ки мана аввал ба ҷаноби олӣ, мана ба раиси вилоятомо ки ҳамихе ярмаркаҳои ташкил касодиян нархҳо аз нархи бозор бисёр арзон, мардум мана харидорӣ кардосиян, захира кардосиян, мана мо бисёр хурсанд, миннатдор. дар умум дар ярмаркаи мазкур аз ҷониби ташкилкунандагони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти хӯрока наздик 120 тонна маҳсулоти хӯрока пешкаши харидорон карда шуд. дар идомаи боздиди худ раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода таъкид кард ки ҷиҳати таъмини сокинон бо маҳсулоти ғизоӣ аз қабили полизӣ дар вилояти Суғд низ тадбирҳои мушаххас амалӣ гардиданд ва маҳсули дастранҷи деҳқонон ба бозорҳо бароварда шуданд. баргузории чунин ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар номгӯи маҳсулоти ниёзи аввал ҷиҳати қонеъсозии талаботи сокинон ва дастрасии онҳо бо нархҳои арзон заминаи воқеӣ мегузорад. шудгори саривақтии тирамоҳӣ, шӯршӯyии заминҳо, гирифтани обҳои захиравию яхобмонӣ ва дигар тадбирҳои агротехникии тирамоҳу зимистон аз омилҳои муҳиму асосии заминагузорӣ ба ҳосили соли оянда ва таъмини истифодаи самараноку мақсадноки замин аст. طبق دستور هدایت‌های پرزیدنت مملکت و امر رئیس ولایت سوخت کشاورزان و خواجگیداران ولایت سوخت را ضرور است در این مرحله چاره‌بینی‌های کشاورزی و صحرایی را صورت بخشند. از جمله یخامانی را که منفعت از این تدبیر اگرتکنیکی اهمیت زیاد برای زمین‌های کشاورزی و میدان باغ و تاک دارد. در شهر و ناحیه‌های کشاورزی ولایت سوخت تدبیرهای اگرتکنیکی زمینه‌گذاری به حاصل شودگار و گرفتنی آبهای ذخیروی، یخابمانی، شرشه‌ای زمین‌ها، بهتر کردن حالت ملارتیوی زمین وسعت گرفته، خواجگیداران و کشاورزان اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری به موسم آمادگی گرفته، با استفاده از سرچشمه‌های خودجاری، چاه‌های عمودی و دیگر امکانیت‌ها یخابمانی را عملی می‌نمایند. در شهر و دهات اسپرکی از منطقه‌های اساساً باغدار
باغداری و گندم پروری است. به این سمت خواجگیداری و زمینداری اهمیت خاص داده شده. از حالا برای گرفتن حاصل فراوانی زراعت‌های کشاورزی و میوه و سبزیجات زمینه‌ها گذاشته می‌شوند. خواجگیداران و کوپراتیوهای کشاورزی با نظر داشت اهمیت و منفعت شودگار و گرفتن آب‌های ذخیروی در این مرحله این تدبیر اگرتکنیکی را سرعت می‌بخشند. در این سمت همکاری عالمان و کشاورزان به نوبت گرفتن طرز و اصول‌های منفعت بخش طلبات اگرتکنیکی مهم است. یک خوابمانی آبیاری زمستانه عامل مهمی فراوان حاصل است. آبیاری زمستانه آذوقه‌دهی به درختان و زراعت‌ها و منفعت اساسی یک خوابمانی به آسانی نیست کردن حشرات ضرررسان است. در شهر اصفهان قرار داریم، در خواجگی کشاورزان نوگله. در اینجا قریب که شودگار 90% به انجام رسیده است. چخیلی که ما دیده ایستادیم یک خوابمانی هم در اوج می باشد، برای آنکه در اینجا آب‌های خودجاری از دایره اصفهان وارد کرده می شود و برای همین اینها آب‌های خودجاری را ثمرناک استفاده برده ایستادند. اویدی شودگار تیرمایی چنین توصیه داده می شود از طریق عالمان که ما باید بعد غنیچینی حاصل تکراری شودگار تیرمایی را سری وقت گذرانیم. شودگار تیرمایی نکم از 35-40 سانتی متر چقوری داشته باشد که برای چی؟ برای آنکه در قبط 25-30 سانتی متر میکروارگانیسم ها حشرات های ضرررسان باقی میمانند بعد غنیچینی حاصل. برای همین شودگار تیرمایی گذراندن در کار و بعد یک خوابمانی یکی از عامل های اساسی برای کشاورزی می باشد که در قبط 35 تا 25-30 سانتی متر آبها یخ کرده همه حشرات ها میکروارگانیسم های ضرررسان نابود میشن، یعنی که تلفات میان در آینده برای کشت زراعت های کشاورزی مساعدت میکنند برای نقد افزایش کردن. در اینجا من دیده ایستادیم بعد از کشت گندم تیرمایی که آب‌های خودجاری رو وارد کرده، یعنی که آبمانی رو استفاده برداشتند. در همین مورد ما به کشاورزان توصیه میدیم که آذوقه‌های یعنی که نیروهای مینرالی، فسفوری، کالیگی، آزوتی رو بیشتر درآورند برای آنکه در وقت پنجرانی است عین مدعا می باشد که اگر ما نیروهای مینرالی رو وارد نماییم اگر در آینده حاصل دلخواه گرفته میتوانیم. در همه نو جماعت‌های شهر اصفهان تا به 19 دکبر در 3128 گکتار شودگار گذرانده شده است که آن 96% دورنما بوده گرفتن آب‌های ذخیروی و یک خوابمانی در 1640 گکتار عملی گردیده است که آن 73% نقشه آب‌های ذخیروی و یک خوابمانی در دوره زمستان است. منبع‌های خودجاری برای آبیاری در مرحله دریایی اصفهان و اصفهان‌سای است که توسط 8 کانال‌های بین خواجگی و شبکه‌های آبگذر انتقال داده می‌شود. موافق تقسیمات آب با نوبت در 3 کانال اساسی که وادی اصفهان لکان به آب می‌رساند تقسیم نموده. من امروز نوبت کانال چلگزی حالا در سر انشاءات 3000 لیتر سکوند آب موجود بوده برای گذراندن یک خواب و آبمانی ذخیروی استفاده برده شده است. از ماه اکتبر سر کرده از کانال مهپری 1 تازه‌کنی سر کردیم. امروز پر کانال مهپری 1 از آب آورده تازه کرده شده. من به کانال کلکنده تازه کردیم. حاضر نوبت که آب کانال چلگزی گرفتیم. بعد کانال چلگزی ما باید که آب کانال کلکنده پرتفته باقی مانده کارهای تازه‌کنی گذراندن ما در کار. محض تطبیق با صفتی چاره‌بینی های تیرماه و زمستانی است که کشاورزان از زراعت و باغات حاصل خوب میگیرند. اهل کشاورزانی شهر اصفهان 13544 از دست 3 تانه که آن 118% دورنمای استحصال غله‌دانگی هاست در همه شکل‌های خواجگیداری غله‌دانگی ها استحصال نمودند که حاصل ناکی میانه 49.4 سنتنری را تشکیل داده است و با رعایت طلبات و قاعده‌های شودگار و آبیاری موسمی برای باز هم بلند برداشتن حاصل ناکی و افزون نمودن حجم استحصال زراعت‌های کشاورزی در شهر و دهات اصفهان امکانیت‌ها وسیع‌اند. با دست آوردن حاصل فراوان یکی از عامل اساسی در غنی گردیدن دسترخوان ساکنان به شمار می رود. برای نایل گردیدن به این مقصد باید زمین ثمرناک و مقصدناک استفاده شود.
имрӯз дар заминҳои ноҳияи Ашт шудгори замин ҷараён дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. шудгор намудани замин яке аз тадбирҳои гирифтани ҳосили дилхоҳ ба шумор меравад. имрӯз дар хоҷигиҳои деҳқонии ноҳияи Ашт кор дар ин самт ҷараён дорад. айни ҳол хоҷигидорони ҷамоати орёни ноҳияи Ашт барои фаровонҳосилӣ кӯшиш намуда дар давраи тирамоҳу зимистон шудгори замин, рехтани пору ва яхобмониро ба роҳ мондаанд. ҳамаи хоҷигиҳои калонҳаҷм дар ноҳия мавриди таҷдид қарор гирифта. имрӯз хоҷигиҳои зиёди хурди инфиродӣ ва оилавӣ ба қайд гирифта шудаанд. соли ҷорӣ дар хоҷигии деҳқонии Сарибоғ дар масоҳати 85 гектар пахта кишт гардида ҳосилноки то ба 42 центнер расонида шуд. ба андешаи худи деҳқонон таҷдид гардидани хоҷигиҳои калонҳаҷм тадбири хубе баҳри соҳибзамин гардидани ҳар самдор буда барои истифодаи дурусти он имрӯз онҳо ӯҳдадоранд. من 10 سال این کار میکنم این خوجگی به من هر سال حاصل نقص شد و شکر من این سالم حاصل نقص شد همین 8.5 گکتار و پاتکش کردیم 42 سینر حاصل گرفتیم رغم جناب عالی به من همین دستگیری کرد ما کورسان شده کار کردیم تراماخبای شدگار کنید حاصل انچه فرق میکند من 10 سینر و میردم فایده شدیم من شلوغره تمام کردیم همشه من تیار زمینه تیار ноҳияи Ашт аз минтақаҳои асосии боғдорӣ ву пахтакорӣ ба ҳисоб рафта. кишоварзони минтақа барои истифодаи самарноки замин азму талош доранд. соли ҷорӣ дар ноҳияи Ашт дар майдони беш аз 6180 гектар пахта кишта шуда бо ташкили дурусти кор кишоварзони меҳнатдӯсти ноҳия бо сарбаландӣ ӯҳдадориҳои худро иҷро карданд. соли ҷорӣ дар ноҳияи Ашт дар 1040 хоҷигии деҳқонӣ парвариши пахта ба роҳ монда шуда кишоварзон навъҳои тухмии маҳаллӣ ва туркиву чиниро истифода намуданд. риояи талаботи агротехникӣ ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот таъсир дорад. яхобмониву шудгор таъмини замин бо пору аз талаботҳои зарурӣ ҳисобида мешавад. бино ба андешаи мутахассисони соҳа шудгор ва яхобмонӣ дар давраи зимистон аҳамияти хосаро дорост. насосмондагӣ момо дарёба обома нас тракторчиҳо ҳамаш нас кор мекунад колхозчи вақташанда обоша метиҳад вақташанда чопуқ мекунад вақташанда ягона мекунад. раҳмат ҷаноби олиба ҳамин заминҳоро тақсим карда деҳқонҳоро дод. коркарсоз деҳқон чӣ мекунад медонад ҳосилдори баланд. риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ, таваҷҷӯҳи хоса ба замин ва таъмини саривақтии оби полезӣ имкон медиҳад ки деҳқонон ҳосили дилхоҳро ба даст оварда дар фаровониву арзонии бозор бо маҳсулоти кишоварзӣ ҳиссаи арзанда гузоранд. мастона муҳиддилозода, Аъзамҷон Шарипов ва Шоира Мубинзода барои барномаи иттилоотии ахбор. сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими рушди иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин хотир заминаҳои асосии инкишофи ин соҳаро таҳқиқ намудан ва ба системаҳои беҳтарини ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳониро ҷорӣ кардан боиси густариши соҳаи мазкур мегардад. имрӯз мутахассисон заминаҳои дигари марбут ба рушди сайёҳии дохилиро роҳандозӣ менамоянд. با تشبث شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در دایره تطبیق هدفهای سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، خط سیر سیاحی نوبتی خوجند شهرستان استرافشان خوجند با جلب کارمندان ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ولایت، دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دایر کرده شد. اشتراکچیان گروه خط سیر از جاهای تاریخی و سیاحی این منطقه‌ها بازدید نمودند و با تاریخ و تمدن و فرهنگ و مدنیت ساکنان این موضع آشنا گشتند. بعد نصف روزی در شهر استرافشان کنفرانسی ولایتی علمی عملی در موضوع سیاحی داخلی عامل رشد اقتصادیات کشور برگزار گردید. ذکر شد که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود مسئولین را وظیفه‌دار کرده بودند که دایر به افزایش دادن سهم ساحه سیاحی در رشد اقتصادیات کشور و حل مسائل اجتماعی برای به معیارهای بین المللی مطابق نمودن اینفراستراکتور سیاحی، جلب هرچه بیشتر سیاحان داخلی چاره‌های اولین درجه اندیشند. در این ردیف امروز در ولایت سوخت دوام
4 соли охир шумораи сайёҳон ва ҷаҳонгардон бо мақсадҳои гуногун тавассути гузаргоҳҳои сарҳадии вилоят 3.7 маротиба афзуд ва 21 ширкати нав иҷозатномаи фаъолият гирифта дар маҷмӯъ 40 ширкат ба бозори сайёҳӣ шомил гардид. ҳамзамон давоми сол ҷиҳати бунёди инфрасохтори сайёҳӣ низ тадбирҳо андешида шуда меҳмонхонаҳои нав барои қабули сайёҳони дохиливу хориҷӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. дар шаҳри Истаравшан низ дар ин самт як қатор тадбирҳо роҳандозӣ шуданд. таҳлилҳо ва ҳисоботҳои омории воридшавии сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ дар шаҳр шаҳодат медиҳад, ки вобаста ба хусусиятҳои табиии регрессионии кишвар аз ҷолиби туристони хориҷӣ афзалият ба навъҳои сайёҳӣ, экологӣ, варзиши кӯҳӣ ва экстремалӣ дода мешавад. иншоотҳои самти санаторию курортӣ ва миқдори зиёди минтақаҳои истироҳатии шаҳри Истаравшан барои ташкили истироҳат ва муолиҷаи туристони дохилию хориҷӣ заминаи хуб фароҳам меоварад. боиси зикр аст, ки ҳунарҳои мардумӣ як самти муҳими ҷалби сайёҳон ба ҳисоб меравад. сайёҳ албатта дар баробари тамошои манзараҳо ва ҷойҳои тарихӣ ба ҳунарҳои мардумӣ низ таваҷҷӯҳ мекунад, зеро ҳунарҳои мардумӣ бозгӯи таърих, тамаддун ва фарҳанги ҳар як кишвар аст. шаҳри Истаравшан аз қадим маркази ҳунару ҳунармандӣ буд ва имрӯз низ ҳунармандони ин минтақа ҳунарҳои аҷдодиро идома медиҳанд. Истаравшан яке аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикон ба шумор рафта, Истаравшанро аз қадимулайём шаҳри ҳунармандон мегӯянд. ҳатто назар кунем, агар Истаравшан кӯчаҳо бо номи ҳунармандон, масалан гирем чармгарӣ, собунгарӣ, мехчагарон, мисгарон, оҳангарон, читгарон ва ғайру ва ғайра. имрӯз ҳам ин сулолаи ҳунармандон дар ин маҳалла, дар ин кӯчаҳо амал мекунанд. дар айни ҳол зиёда аз 100 ҳунар дар Истаравшан амалӣ карда истодааст. дар ҷанбасти конференсия аз ҷониби масъулин ҷиҳати беҳтар намудани соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Истаравшан тавсияҳо пешниҳод гардид. воридот ва фурӯши маҳсулоти пиротехникӣ ҳарчанд тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амали ғайриқонунист, аммо ҳамасола дар арафаи иди соли нав чунин қонуншиканиҳо зиёд ба қайд гирифта мешаванд. ҳангоми гузаронидани муоинаи гумрукӣ дар дохили бордони автомашинаи як сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маводҳои трафгарии намуди оташфавораҳо ба миқдори махсусан калон дарёфт карда шуд. ҳарчанд дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2008 инҷониб воридот, хариду фурӯш ва истифодаи маводҳои тарфгарӣ манъ карда шудааст, мутаассифона нафароне ёфт мешаванд, ки бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ кирдорҳои зидди ҳуқуқиро содир мекунанд. новобаста аз бурдани корҳои тарғиботӣ баҳри пешгирӣ аз ин гуна амалҳои ғайриқонунӣ аксаран ноболиғону ҷавонон дар муомилоти маводҳои тарфгарӣ даст доранд. санаи 16 декабри соли 2021 ҳангоми амалӣ намудани назорати гумрукӣ дар роҳи автомобилгарди Бобоҷон Ғафуров Хуҷанд ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra таҳти идораи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Ортиқов барои гузаронидани муоинаи гумрукӣ боздошт карда шуд. ҳангоми гузаронидани муоинаи гумрукӣ дар дохили бордони автомашинаи мазкур маводҳои тарфгарии намуди оташфавораҳо ба миқдори махсусан калон дарёфт карда гирифта шуд, ки ба худи шаҳрванд Муҳаммадҷон Ортиқов сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоати Ҳайдар Усмон тааллуқ дошта номбурда ин миқдор маводҳои тарфгариро аз ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳҳои ғайрирасмӣ бидуни назорати гумрукӣ бо мақсади фурӯш интиқол додааст. дар иртибот нисбати Ортиқов Муҳаммадҷон дар асоси моддаи 199 иловаи 1 қонуни ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда аз рӯи тобеати тафтишотӣ ба прокуратура ирсол карда шудааст. дидаву дониста содир кардани амали ғайриқонунӣ ҷинояти қасдона маҳсуб меёбад. ноогоҳӣ аз меъёрҳои қонунгузорӣ баҳонаест, ки гумонбаршавандаҳо ҳангоми ҳаракатҳои тафтишотӣ аксаран изҳор медоранд, аммо надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. футболбозони шаҳри Истаравшан ғолиби мусобиқаи вилоятӣ оид ба футбол байни сокинони маҳалла ва деҳаҳои вилояти Суғд шуданд. даври ниҳоии ин мусобиқа дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор шуд.
در شهر خوجند مرحله ولایتی مسابقه فوتبال بین ساکنان جماعت و محله و دهه‌ها به انجام رسید. یادآور می‌شویم که مسابقه مذکور در دایره برنامه مخصوص پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان درباره رشد فوتبال در دهات جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2024 راه‌اندازی شده در تمام منطقه‌های کشور در سطح بلند جریان گرفت. این مسابقه در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نیز با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در موسم امسال در سطح بلند تشکیلی جریان گرفت. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز ورزش در کشور خیلی رشد یافته ایستاده است. هدف از برگزاری چنین مسابقه‌های مذکور این پیش از همه جلب ساکنان به تربیت جسمانی و ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، عمومی گردانی ورزش، مستحکم نمودن علاقه دوستی و دریافت چهره‌های نو به نو ورزشی به حساب می‌رود. از 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت به مرحله ولایتی این مسابقه 8 دسته راه خط گرفته تا یک هفته بین هم سبقت کردند. فوتبال بازان محله‌های شهر بوستان در دور ولایتی این مسابقه مهارت خوب نشان داده صاحب جای سوم شدند. برای دریافت مقام‌های یکم و دوم دسته‌های فوتبال بازان غیر کسبی جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان و تیم شهر استرافشان بین هم سبقت کردند. دیدار نهایی بین این دو دسته با حساب 4-3 به فایده دسته شهر استرافشان انجام یافت و آنها به دور نهایی این مسابقه راه خط گرفتند. یادآور می‌شویم که غالبان و جایزه‌داران دور جمهوریوی این مسابقه با مبلغ‌های پولی و تحفه‌های خودروی فدراسیون فوتبال تاجیکستان قدردانی کرده می‌شوند. هدف از راه‌اندازی نمودن این چهاربینی ورزشی پیش از همه ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و جلب ساکنان و نمود زیبای ورزش فوتبال میباشد.